Kiharo-ini kia Jacarada mathaa-ini ma rũcinĩ gwatinda gutitimurana wa borithi na Arumiriri ya ngwataniro ya Kenya Kwanza na Azimio La Umoja kona ciothe cia kiharo giki ikĩiyũra ndogo ya kuruta maithori muito wa borithi thutha wao ũkĩhanda gũtigĩrĩra thayũ ndũnatharario. Thutha wa mathaa matano, mbuto ya Kenya Kwanza itongoretio ni munini wa President William Ruto na muteithia wake Rigathi Gachagua yaingira kiharo-ini giki. Hao majamaa wametetemeka. Munini wa President akiambĩrĩria na marũrũ maingĩ kũrĩ President Kenyatta akiuga wathani wake nĩguo ũkinyanĩirie we na nake kũgirio gũtabania kampeni kiharo-ini giki. Mambo kama haya, siasa ya kupiganisha watu na mawe ni siasa ya wajinga. Na mimi nataka niwaambie wale wajinga wameisha Kenya. Nataka nimwambie mzee wa kitendawili, wacha kutumia vijana wa Kenya kutupana mawe. Kama huna agenda ya kupanga vile hao vijana watapata ajira, wewe funga virago kwenda nyumbani. Kiharo-ini giki nikio kiarĩ gacumbĩrĩ ka ũiguano wa ngwataniro ya Azimio kũrĩa ona President Kenyatta ekinyirie no ũmũthĩ munini wa President augĩte ũcio nĩguo warĩ ũthigani mũnene akiuga rĩu bũrũri nĩguo watukanĩte makĩria. Hawa jamaa wametuzoea, wanafikiria kwamba Kenya ni yao, lakini tunawaambia mwaka huu, my friends, watoto wenu na wetu na watoto wa mahasla wataketi meza moja kupanga taifa la Kenya. Kenya si yenu peke yenu. Kitendawili wacha nikueleze, na hiyo kitu ingine yote ya kitendawili, hakuna IEBC ambayo itahesabu mawe. IEBC itahesabu kura. Wewe uendelee kurusha mawe, lakini tarehe 9 mwezi wa 8 usiseme kura imeibiwa. They are afraid that the wind of change is blowing across the country and it is unstoppable. Rĩu kiama kia UDA kũgerera mwandĩki mũnene wakio Veronica Maina nĩkĩandĩkĩire IEBC igũrũ wa kĩrĩa maugĩte nĩ ngwatanĩro ya Azimio na kiama kia ODM kuhuthira borithi marehe wagagu nĩguo mucemanio ũyũ ũtĩre. Hii maneno yote mnaona hapa ni vitisho baridi, lakini tunawaambia mmetukalia ya kutosha. Kenya si ya famili mbili ama famili tatu. Kenya ni ya Wakenya milioni 50 na tutakomboa taifa letu tarehe 9 mwezi wa 8, mupende musipende. Irwa-inĩ rĩrĩ UDA yugĩte muhuraniri wa gĩturwa kĩa ũmbunge Embakasi East Francis Mũrĩithi nĩ arĩhĩte ciringi 30,000 kũrĩ tarĩki 15 mweri-ini ũyũ na makaheo marũa nĩ kanjũ ya Nairobi. Reverend Kobia, you should investigate who is responsible for using these young boys here to throw stones. Tulikuwa na mpango wa mambo ya kilimo na mambo ya food security katika ile mpango ya Big 4, lakini hawa watu wa handshake walisambaratisha kwa sababu hawa majamaa hawajawahi kulala njaa. Wanasoma kulala njaa kwa magazeti. Mothe kenda mbuto ya Kenya Kwanza yugĩte noyo ĩna kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire aikari milioni 4 a kaunti ya Nairobi. Thutha wa gĩthagathaga meharĩrĩinĩ ma Mucemanio wa Kenya Kwanza kiharo-ini kia Jacaranda, rĩu munini wa President William Ruto arauga no thikũ 50 itigaire maũndũ maya mothe magĩkorwo magĩthira kaimana. Ngĩribotera Kameme TV ndĩ kiharo-ini kia Jacaranda Embakasi East, gĩtagwo Mwaura wa Ndũng'ũ.